Watapu ki he o toa ko mea whio o tau roto roto ngā. O hau o tali ua o wharewa e o vesi. A te mai au e mo lau maari e maari au ka koe tahi si honga. Tāpo ki he kere eiti o e pureana o mea whio. Kau maa e hon o tau te fuai e wha o taha o tū e pompongini. O wha hoa whaati e tahine koe ni o whina tonga. Horo o wha manatu o koe tsarate. E tō me mua ke o wha malumalu atu i e talaka kato mo malu e whanua me malutu te lia nā tōha taha e tala whaki a koe. Au whātolo atu, mo hoi ki kau maha me tā kore, me pēki tātai whakau ha rotu. Au whahau atu ai whiwhia lahi ki tai le rei tōru mo tōru. O mo mea mai a hori ki tau kau whataha. E o hii koe malari me kātoanga i rotu. Hange koe ko mo mea ko tau raka i eni e wiki e kakato e ua malo. Me koe honu. O tau whataha. E whai ai a hono whakaosi. E ko hono tā puni. O e pono kalama malanga whai wangario. O kui loa. Koe utu tāo e aho te te kusi. E pompongini o ko whiwhia lai. E whawhawhai atu ai whaiwhikau malanga. E whaiwhikau siasa iskei. Ai tari whiwhia ko tari no mawhana. E te ngotolo ko tau pē. Kāinga lotu, te tau pē i nua lofa me pē ki e tau whanau tamā. A se so buke o tau kau whataha i a hau. Me mo lotu e a hau. Iei e whiwhia lai whauki ki tau hama whanatoka ngaki. A ngai lau maari e koe ni ko nau whai e whiri mawinga e a koe ni. E whahai e nau tui ke e ko si suklaisi ke nau fōngi e mai e pantai so. A ko whiwhia ki ona tai tari pawahi. E te nau tonu e mo. Ko higa mawinga e whiri ko nau whai ko hiko na lau maari. I also aware that we are here together with the English congregation. So I would like to extend to you, Masters, a warm welcome this morning for your presence with us. As we come to the close of our day of Pentecost, I want to say thank you, your deep appreciation for your cooperation throughout these 2 weeks. Although that we're going to have the speaker here for the English service, Pastor Paulo Romero, but I know that you have done a fairly with it as a family. Koi e ko whiwhia ka tai rei ko tau kotono me moa ahi o kuruni o tau kotono tau. Whiwhia lai ki tai rei ko tau me whamaro o wilo. Wiki ngai ni wana po roto tō ke lolo mai whimo ki nau ki mai whaturianga. Ka mo taria whaafi me whai a tō ako penki a hono. O mō ki lama mai penki na kau whataha. Tai rei ki tō kotono. Tawangi hanga i tō mawhia whai tāpu ki tō tō whawhono. O te teo ki whawhikau, na behi o wau o te so, o wana ki whakamatea. E whawhikau saske, honga pitau ki siasi, whawhawha atu e ahone a whakamau e ni koe tō whatongia ko whai, wa o ai a hone o kōwaki o te teo, whai ati a whamako, ai tau wau e i wike koe. Talo koe pengi hapa ki o whai tau mikina koe, e pēe ki hoa ka me whamiri, ko wika whino mamu ko whai e o ama eki. Tau peke hoko e whawhola a honi, ma tāpua ki ia, e te kautolo o kotoke. Tau iwa mua i o te au manu whuma tolo himi, taha wal tolo himi, a daki mo whaamu kai peke tau merea, e koe tau himi e ne o kuhaa tu pe i e laa.
you are our King, our Savior, and our Redeemer. Loving Father, you have been so amazing, so good to us in these 2 weeks. The Lord remind us this morning that this is not graduation. There is a day, a glorious morning, when you will return in the clouds of heaven with your angels, Lord. That is the day that we will rejoice. That is the day of graduation, and we will receive that reward, the crown of God, that only you give to those who have believed in that word. Lord, we come boldly to that throne of grace this morning, because we believe that we have a friend, an advocate, a lawyer that is there for us in heaven, fighting for our case, dear Lord. And we believe, dear Lord, we believe 2,000 years ago, His died on the cross. That is why we are coming boldly to that throne of grace this morning. Honor and glory will always be done at thy feet. We dedicate this morning's service, Lord, to thy hand, and only you to be glorified. Lord, please, we are sinners. We have been alienated from the we are Gentiles. We are sinners. It's within our nature. Lord, forgive us once again this morning. We recommit our lives to thy hand. And for those who have made the decision, dear Lord, to be part of this church, we uplift their lives into thy hand. Lord, may you walk with them, be with them, support them, mold them, encourage them. Lord, that there is a hope, there is a friend, there is an advocate, there is our Savior, Jesus Christ, our Savior. Thank you, Father, that you will be glorified this morning. We pray in Jesus' name. Amen. Malakai mai tolu na mawesi na furu. Pesiowa o omia ngai maha mo furu o me ofa. Ke tuanga koloa. Ko hiki iai hamia kai
i hoku whare. E ke moa mo ai ai au o pehe sipo o ngā kautau. E te whakao mai ngā manapāre rangi, ke le ringi hifo a tāpuaki i kai. I kai hapoto i whaahao i kia. Kore no tikoni, tina tanga mai tau lea whaahao.
Você não é que ipu moe, que ipu moe que ipu seu ata, o mai que ipu o te que a uria e taha na te mate e toki. Te uhanareva orini ki ai ai ki va. Whanau, você não é que ipu moe, que nuna te você lelei mai ki ai. Kai ke aha uri peko ha mea e taha mate e toki e loto. Loto ma alele e ki ipu koini. Te o mai rewa ki ipu vai koini o whakatata a ki koe pea moa. Pea moa si asino no whakaruku funa. Ko koe moa. Si o ta hau a tau he taimini. Te kai ke aha ki ila pe mele pe uri e toki e ki ipu vai. Ko firma ka ta fona mo ni ki si ha po to ko mai ka we ke ki ta la no fa ka ko ki mu ko o te e ki ai ke a ha uri pe me ka ko tai ni pe no te ke hangai e ko o fa ka mere i ko e ka ikai keke malo whakalau maari. E ao na pe ki tano ai whanau ko ni mai si asi. Mai ki ipu ko koe mua, pa koe taimi koe te tau tae tō kānai, e puno puna mai nema, e puno puna mai nema ki motua koe ni. Ko hinoa ki motua koe ni, ko kai haka, koloi mo kape. Kuno puna mai lewa ki motua ia koe ni ke ni hana whakamere i koe pe amuau. He i kai ke no whanua whiri ia ke sio mai o kamaa mo hau. O si o mai ke mea e hoko koe ka tāua. Ngā aue māmaari ai whini, mo e whana ki si o kita koe o toko ati tamai o e kingu. Si o toi hao e ki motua koe ni, e toko taha koe ni. Ko tala hui mo si o kita. O toi alpe tai mia ke toi mao hiage ai uri mo i koriko o nofo ia taua. Mo sia ngā mo toka mo whauta ki he whakatuta maki ko tae tokana. Toi hawe ki mo tua e taha tolo mai o whakaloto i koe. Ko kai haa e mo kape kape. Ko mea e mata mo hui ki ai whanau i taimi. Ka kou tui whakapoa hao e whanki whanau koe ni kura whanai. Hao na tolu kia he whanaki siana koe ni. Mo whakauta ngā mo toki he tau riko mo e tau palaku. E taimi o tau tae toka nai. Ke tae loto. Ke tae ofa. Ko e hape whanaki mea o ke ilo pau whikau aki. Ko ta whaaki koe no seta ni riko i koe ia. Owa nā te pehe e koe ia kuno ngatai. Ka o iai e whainga maari o mai ka te tohe pongpong koe ni. Tai ni pe koe te ke maa long whakalau maari ai te ke whaalotu. Haua ofa ia mo whakamore. Koe tō tahe koni a ofa mo whakamore te ke whiu koe hako whenai ke malaki whetani ke makeke hake pe ia ke ni hao nofo ia i homohui.
Toi hao pe mo toko taha ko eni ko lau folofola. Lau ko mo folofola ke no fo ia ai toko taha ko eni e whakaosi ake tāpala no ai ati moto. Tolo mai a folofola. Toi hao whana mai ki motua ko eni ko tala no fua mo whai totolo. Tala mo fua mo fai totoro, ko hilo ko mea mo mataaki ai tala mo fua mo fai totoro. Lolo tonga koe no fo ia ai fai totoro ia ki totoro. Toi tolo mai mo toko taha ia whana ke mo ui whaalotu mo alkai. Ka pāke ke whai e ko talatu ka koe te ke ilo no re rei hei whakai kuiku a i tau tala noa. So anto taimi ko te ke tari a whakimea koe na ulawa tu mo whatoka ngā ian ke tau kiniku o ku alo pe taimi ke asi maa mai. I he taimi koe te ke whai ai ai whanakimea koe. He ka pari kai te ke whai koe ke uri peia ka e ke pala kupe ho no fua koe. Ka kuhana he whanakimea koe ke o mai ka te tauto ke ne ala mai ke te hanga o whaki i ki tauto. E whanau, ka inga lotu, mo whakautangi a mo toro ke whakakilai pepa koe. Koe whakakilai pepa mea o tohia te whakafoirea koe. Ka ko hono lo toku hono mahuinga o no fo ia te tauto o tau mahi o tō tata. Te ke mo ui a pasia. Tō kakama pe ke lango wholofola pia ke lotu mo aukai. Hanga kore ki ta mai mo whae ke te hana o wha ai ki mo tō te mo lotu. Wha a lotu ma ue pia mo tala mo fua. I ko taimi ko te mo tala mo fua ai ke e hana he whanakini tala ofa kongongo o mahi o kua fulu o whakamaa e tau nahi ang hala ko toa me. O si o mai, ano me taimi ke ala mai ofa akalaisi ke te whakamaa e tau nahi ang hala ko toa me. Ka ina, ka pāte ke tae tō kāna ki he mo ui koe nia. E ala mai ang hala whakamele ho mo ui. E ala mai ang hala whakauriki koe. Ka o iai me o tau whainga maari o mai he o tuaka te tau tō. Whakaanga ho loto, ka te ne hūmai ka te koe o nofo ia i ho loto, pia nofo ia i a te au. Pia koe, iku amai e tau mo ui, te tau mau e tau tō uia, ai maa mo masani o fie mau he o tuake nofo ia i a te tau tō. He talamai he tohi koe nasione mahi tolu ve stahano ka te tau tō, hane mau e se mahi tolu ve stahano. Ka taki whamoi mole me mai ki mani lau, e le o la e whamoi takai. Se mahi tolu ve stahano, e afu vea duaka no mani, koe na whakano alto petane whatamu, o hi koe ko tō peo tuki take te ia, o nā o kono me take tamu. Amen. Tā mai koe ano toa pe o tui piki tai kia te ia ke oa na auha, ka ne mau e mo utai katai. O whalahi ake te motor whanau, ka ofu te whai tāku e ki mati motor e si hoa, me tataki ki motor, me oatu te motor, haka kalunga au te tonu mo lere e. Amen.
Kupe mo kita to tiga tahun leo ye formalo ye tua ye popo popo ki fopo we o tana ki mai he o tua ki na o ui ye popo ki ya o tu ye u hang he kau ki ba ya mengahi kawan no na tau fanol ki ai o fa ata o tau la mare popo ki ke na worship ke na toka na makehe ki he o tua cái nó còn tàu cũng là tàu tu cái tàu hàng alpha kawan nanti itu tàu Papua the worship is all about him, it's not about us, it's all about tu mai ông tàu hen ya yang mong ini ko nga ke tàu talano ki he mo ui o fo o ai na fa ha i ki im ke talano ko e na tàu mata ki ai ko ha mo ui ko kofu ki he how ai o tua ne hanga o tanu ya mo no hanga o whakaparu mo tukuangi ai hia ko toa pe o i he tau mo ui. E kau hiwa, e kau whailua o tohi, o ki tau tolu ko toa pe o nau tuku ke me kuani he pongpongin, ke tau whakalangi e o tua aki ai mo ui fo o, e koe mo ui, o tau sio ki ai, koe whanau i fo o. I he pongpongin o ki ai e tau tangata, ma kau whiwhine e pongpongin, o kutau i heni ke whakaha ki maamani ai internal transformation of their life. The external reflection of the internal reflection of their life inside. Ai kono hanga he kakai ko ni ko kaukati nei ko ni o whakaha e pongpongini o kutau tari ai o tua he tau ui o kutau whakaha i tuk ai ngau ai o tua i hono kofu pe hono whakamaa e nau mohui ke tau tari ai o tua ko sisu kalaisi e pongpongini o whakafonga i he pai o baptaiso. Pea talanoa ke ai tohi koia asione vai tolu ta besi hono tolu ta mamata ki ai ta mai ka tau tolu ko tari na sisu ke tangata koia ko tiko timasi ko mooni ko talatu ka te koe he kai ke mamata hata ke koe ana oi o tua kai oa ko whanau i fo o a ene mo ui o whanau i fo o fefe ai mo ui ko ui ko tu mahino ke te kauto ko whanau i fo o ko hau pe ia mea mea sisu kalatoa ai tohi ke te whakamatatu ka te kauto ke e pongpongini gai e kakai ko nau whanau i fo o e nau mo ui ka ko whanau i fo no o kai ai pongpongini o kai ke o pinga ia ke ahoni pe whanau fo o ai e tau mo ui ke tau mo ui ko wau ke whanau fo o ke ai hae he tau mai unga nga mo tau mo ui e aha toa pe ke tau hoko ko whanau ke tau tolu ai o tua ke kai ko ia ke whanau fo o o kuiai e to tolu ko whoaki ke he o tua ma ke nau tolu ke tau tau ke hoko ke tau tolu ko whanau ai o tua ka ko kai ko ia ke hoko ko whanau ai o tua ko ke tau tolu ia ko tau tari ai o tua ke tau mo ui me tau pui ke o tua e tai mirahi o tau talanoa ke to tolu ko e ni ke tataha ko toa pe ka hanga e wholofola e tohe ko ia sione ka mai ke tau tolu ko ki tau tolu ko ia ko whanau fo o nau tui ka tau hanga tari a sisu kalaisi ko nau tolu ia ko whaki ka te nau tolu ai to tolu ko ia ke nau hoko ko e whanau ai o tua ka ko tui e pongpongini o ko tau hoko ko toa pe whanau mo tau kati keiti e pongpongini ko e whanau ki tau tolu ai o tua ko tau tari ai to taha ko ia ko sisu kalaisi i he toi ko ia a kita matatau ai me ka tukunga toni ko e whanau fo o te tau mamata ke he rau ai whakafura he poni i he pongpongini whakamore le hanga whamahina ka te tau tolu ko sisu kalaisi ko ia me koe otua ko ia ko te hanga whakatukunga te hanga whaatu ka te tau tolu a tukunga ko ia o e whanau fo o te tau mai ka te tau tolu i e tukunga ko ni te tau mahu ai e tai koe te tai hanga e otua o mai ka te tau tolu e whanau fo o to koe tau tari ai fo ui mai a kalaisi ke tau hoku ka kakai whanau fo o ki tau tolu o kia i rewa kuri mui a te tau tolu ai hoku to koe whakamanaki whakamatu kia ke tau hoku Kaya e mui e amatak whatukia ko ia talanoa ai whorofora o kiai ai pare o inheritance o ku oame he o tua ka te tau tolu ko e o ku tāu
ke foaki ke te koe he aho koe ke tofo whakatahai ka koe lami he tau tahawe koe a koe tau talanoa kia he talanoa koe kia he tau siris koe he ngā ruki tau sito kia he foaki ke te koe ai pare koe ia ki nau tolu koe whaua fo'ou ke whanau fo'ou e nau mo e ka inga koe te teu ki tau tolu talamai he toi a he peru ko ki tau tolu whanau fo'ou o pika ke teu ki tau tolu ke whanau o ko teu ki tau tolu ke oua ta hanga ki whanau a koe a o ui koe ni ai a koe awhina tau talanoa ki ai o pika teu ki koe ia ki e whanau ka koe ka kai koe ni koe ka kai o ku nau ke puke a whanau fo'ou ia te nau tolu ke oua e nau kau ki e whanau a koe ia o talanoa ki ai o tua ai a ko teu ia ke ki nau tolu koe ki a setane ai a ne whatuponga e whiri pia ki nau tolu koe toa pehe ke nau tari a karaisi ko pau ke nau fou nau tolu ki he kai whanau a koe ni koe tutu kundi ia ka mo whanau e o tua ai tupunga ko toa pehe ki he mo ui koe ni tau talanoa ki ai he ngahi wiki koe ni koe aho koe whakaosi aho osi aho ia a tufa totoki koe aho ia o teu ki ai a ka kai whanau fo'ou ki ua te tau kau ki he tupunga koe Yo no whakaosi, os lai whakaosi te tau sio ki ai he pongpongini o whakahai ka te kau tolu koe mo ui ai ka kai koe whanau fo'ou o pau ke tau whenau e aki whakataha koe sino hāpai o kalaisi māmani o pau ke tau i he paha ka toa o pau ke tau teu ke tau mo ui ke oa na humama mai ai nau ai whiri ke ne hanga o kākā i koe o ne hanga tukifo koe he hiri e matai soe aho koe e ka inga mo te mautolu koe ni mua koe ni o ko whanai ka te mautolu ka koe whanai no hino ai wholofola e whanau whakau o atu te mautolu o kohanga o whakamanaku ki he siasi mo ki nau tolu ko tō te ko tau sifau e vai e matai soe mo ki nau tolu koe ke kai nei whanau whakau kai e pongpongini o whakamanaku ka te mautolu o ki kai ke teu i koe ke more o teu i koe ke puke poke ai koroa ka moe paromes ai atua ke aki nau tolu ko toa pe o whanau o e nau talanoa kia e tohi a siote ki nau tolu whanau o e nau mo i he vai ka moe laua ka i he vai e aho i ku pau ke mo fōu ai koe whakatai pe ia ai ngā oe whanau o ai o tua o kui roto i ho momo ka te mouhanga o ame ai tukunga koe ni i o momo i me aho ni koe kamata anai a hono teu i mo tolu ke mouhanga puruangi mai ke community ai ka kai ai unganga ai ka kai whanau fo'ou ka mo whakamanatu ke siasi hono kātoa koe tukunga i o koe te e siasi i he aho ni ka koe mo whakamaro ke o tuari e pongpongin koe ui koe tutu uni ka mo whakanofa e o tuari ke tau mokui o lawa ke tau hamaki loi e pongpongini o kia e tukunga whanau fo'ou ai mokui ke tau mokui Watawa ke rai o kua whai tāpua kina ki tau tolu e pongpongi. Ka pau e hiri a ngahi, o wau e pongpongi koe ni, o kore pe, ke ngata pe, he pongpongi koe na tau tala noa ki ai, ke tau wheina, ke tau hanga o ke puke, e tau moui, ke o e whakarata ai ngā o e whiri, ai lata mau pe, mo whori mau pe, mo mākona mau pe, ai mo ui whakalau maari e, kai rāma ke hanga control, ke hanga te kei, ai ngā o e whiri, whai ki o moui. Pea e hoko koe ko o taha whanau whakau o kurongo mo ui, pea mo mongo, ko hinga koe tō ola ko hinga tō pe, o kuhanga ke paromesi a Jesu, ia mātiu, alabai ka te tō i he potu ko tō pe, te ke iai a kalaisi. Pea koe pōko ati ia, i he pongpongi ni, koe whanau whakau, ko haka kai o kunau ilo, o ki iai pea kalaisi he nau o ui, i he taimi tō pe. Alabai ka ngai ki o whai tāpua kina, no tō me pongpongi ni. Puke vai mari ngani, o taimi te tau whakapau ki baptaison. E o tari e se asi ke tau māwe atu, e baptaison, o whakapau baptaison, i e whehu pe toro. Ai au e tuku hifo i e pe pe whehu i o whakamatoru, e whehu pe toro. Koe e te whehu whawhi ai kau baptaison, o hini ki tau mataki, o mea ki te runga,
te wā wātu mo anai whewhi o tū. E whaunga mai e whahoko ake tō whakapau, te wā wātu i whakapālangi, ma wā wātu ko whakatonga, e te pōtoki i kari whakataha ko tō mai pe, i ono hiriku i ono lau e whakatonga, whakataha koe i ngai koe ni tō. So as I read in 2 verses, English and Tongan, and then we will respond together after the Tongan version. Verse 1, to accept Jesus Christ as your personal Savior and Lord, and you desire to live your life in a saving relationship with Him. Ho ke tari a Jesus Christ ko eki me mo wha mo ui, peo ke loto ke mo ui aki a tonga mo ui, maa whetu taki wha mo ui me mo Jesus Christ. O hono wā, do you accept the teachings of the Bible as expressed in the statement of fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church? Do you pledge by God's grace to live your life in harmony with these teachings? With the whoki mai a Jesu Kalaisi, but with Hapa Jesus Christ, to be accepted in the fellowship of the Seventh-day Adventist Church, and to support the church in its mission as a faithful steward by your personal influence, tithes and offerings, and a life of service. O geloto ke baptaiso, wa whaha ia o tui e Jesu Kalaisi. E tari koe ke whianga e sasa o white te watu te whoki mai a Jesu Kalaisi. Pake ke tokoni ke sasi mo i le misiona. E o whahoko a tau ki whai te tonu wha whai tui tui e te koe tō mo ui. Ngai whai mo whulu, ngai mea wha, e ma ngahi ngā ui ko tōpe. Sai o korbe ke mo kataki o hangatu ki make as a Christian face the members we take the vote. I a honi o tui o tariui, ai kato mai me kakonama kuna whai e tō pā koe ni ke nā ui. E hao ni ko hi ko e whukau kuna whai a o tō me peke te tau tōru ka whamon e se si. O whotu atu ke te motoru, e tau kari moa a ki tau tōru ni ke hoko ia, koe me mipa e se si, a ke ngata pe e se sua koro ka te eke se si whakamara. E nei e taha pe me hopo mai te whatu whai atu. Sai mo tātari, mea me diai, alo ka meto, i whiwhira e se si, te motoru, e mohongo e whakatolahi, mai se si e me ke pule apa e toa. Pela hini angi, homo fōi e wahi, oi baptaiso, i e hau. Tāga e ki whatamini tonu, mo kataki. O kui kui me kau whai ata motu, e ta mo ki hoko atu, ki māmai e ki whai o baptaiso. E o toa mawhi mau whawhitai atu te hawhia. Ko hui ko i kuna e whataria e honi i whawhola ko tō kati. E o tamai e ki tāpei mea te whasaka te o au mai ke marana. Pai a honi me ma a whia mai a whiona ke whapapau ko tariu kei e tau tamai e me kau kaunanga o koetu. O kore pe o toa. Malam ko ko le mo ke ta ko ko do pe ki mamaia e a ki ka u te so ko ka na te ta bla ba dia ko i fa ka to ai ai na ma ta so fa ko e a pe ta so ma se ne a ta ko ko a ba ko ta so i mo ko alo ko